će nam na temu ove knjige imati što reći. Izvolite. Svih vas pozdravljam. Ono što bi želio kao bitno istaknuti, da je s jedne strane ova dvorana puna danas ljudi za koje mislimo da ih više nema. Vi morate znati da imate jednu zemlju u kojoj su ljudi uložili svoj život, koji je ispunjena patnjom, da bi se na svakom području te zemlje stvaralo život. Mrtvi u Hrvatskoj nisu dali živote da ih ne bi bili, nego da bi se stvaralo život. Oni su danas prisutni. I oni su danas s nama u ovoj dvorani i osjećaju to život. S druge strane, treba znati da je ovdje danas hrvatska budućnost, da je danas ovdje budućnost. I oni koji su okupljeni u ovoj dvorani više iskazuju tu Hrvatsku u Evropi nego bilo ko od dužnosnika koji nije ovdje. I potreba da se čuje ova prekrasna knjiga, mislim da nam nameće jednu obavezu, a to je moj prijatelj koji će se o tome izrazati, da se vidi koliko je Evropa i koliko Hrvatska treba čuti, da bi trebalo jednom godišnje da se tako održava Dan Evrope u ovoj dvorani, Hrvatski Dan Evrope, i da se iskazuju knjige koje tako produbljuju našu spoznaju. Teško bi se moglo zamisliti da ima nekoga koji je ovdje prisutan, a da ne provede ovu noć čitajući ovu knjigu. To je vrlo teško zamisliti da je moguće, jer se to mora čitati, jer ćete čitati o sebi, o tome što je bilo i što će biti. Treba imati na umu da kada izađemo na Jelačić plac danas i kada vas neko pita ili vi pitate kako ste, da u ovoj Hrvatskoj danas vam svako može odgovoriti još imam život, jer je to današnja Hrvatska. S druge strane, Đuli Bušić, Zvonko Bušić, 44 godine u zatvorima i nakon toga ostvaraju jednu ljepotu života, daju ljubavi, gdje su poruka svima mladima u ovoj zemlji da mogu se izboriti za zdravlje, da mogu dati ljepotu, da mogu iskazati istinu, da imaju snagu dobrote, da mogu raditi, da šalju poruku nade. Ne znam da li ima ništa snažno. Možda je baš da je Đuli napisala tu knjigu, ona je iskazala svu snagu na koju smo obavezni. Mi moramo, moje prvo iskustvo sa ovim ženama nije bilo sa ovom ženom koja može iskazati, bilo je sa 13-godišnjom djevojčicom u travnju 1992. koja je bila u Predoru, su je ubili oca i brata. Majka je s jednim djetetom otišla, ona je bila ubičena, je bila mjesec dana kontinuirana sila. Ona nije uspjela proći svoju patnju na način kao Đuli, gospođe S. Ona nije. Kada su došli, kad je našla njena majka i brata, oni nisu više htjeli uzeti sa sobom, jer ona je obeščastila to.
više nitko nije htio. I ona je to tumačila kako je to opravdano da se nju više neće. Teško je to u tim godinama 92. u zimu 92. kad se sve skupa ne zna, a djevojčica se više ne želi. A što se tiče Dive Grabovčeva pred njenim prekrasnim spomenikom na Kupresu, proveo sam puno vremena. I bio na neki način, na jedan radostan način, ljubomoran na Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini, da su bili sposobni prepoznati patnju žene, vjekovnu patnju jednog naroda koji prolazi toliko patnje za hrvatski narod, a koji ima teškoće da se suoči i sagleda se u snagu koja proizlazi iz te patnje, da bi doživio taj nemilosrdno razaranje zida boli, od kog mislim da mi predstavlja sigurno jedan od najtežih trenutaka u životu uopće. Kad ta fragmentna, apsolutna ljubav, ljepota koja izgleda u tom spomeniku oduzeta i nikad dok sam živ neću otići na spomenik na Mirogojinu. Gledao sam onda i pomirenje u Vukovaru dvojice predsjednika koji o ničem bitnom ne znaju ništa. I kad su ženu pozvali sa strane da pate i kad im se dala neizmjerna mogućnost da prekinu, da se primi za ruku i da ih odvedu tim ženama, da ih zagrebe, da zaplaču, da kleknu, a oni nisu